Ujola nomntwana. Uyamazi ukuthi unangaki? Yebo ngiyamazi ukuthi unangaki wena? Mina ngina 47. Una 47 lo mntana una 21. Uzale wona so una 26. Uhlula intanga zakho. Ufuna ukufela phezulu komntanami. Uthi oyakho le. Yebo mama. Uzoma introduce kubani? Awunganginyeli wena. Ungalinge nje unginyele. Indoda engaka tu. Indoda engaka. Esese uzongilandela ikhehla la. Uzongifanele ikhehla ngifuna ulobola semuru. Uzolobola unyoko wena. Hayi mthwala kasini. Xolisa mawami. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Josie Pascoe Blue Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to email us on josiepascoe.co.za. So guys, today ke na le my sister Mona, o tsamaya le partner hae. Ke tlo mo botsa hantle na a re hlalosetsa gore lebitso la hae ke mang ebile wa re ngoletse. My sis le kae? Le kae? Ke teng. Ne kopa fela o jotsa di-viewers tsa Josie Pascoe gore wena lebitso la o mang ebile wa re ngoletse. Ke nna Tumi. Ke ngoletse Josie Pascoe because ke a ratana le motshwaka mona, as you can see, and it's been a couple of years really together. So ke batla o jetsa mama ko ntlong hore ke itholetse motshwaka o ngatang o nhlokomelang. Okay, Tumi, a ke go tseba rona mo Josie Pascoe a ke tlela o tlo judge but ke batla hantle ke tlo botsa di question tse ke batlang hore ha ke qeta o botsa tsona di viewers tsa Josie Pascoe di understand. Ka gore ha ke re ke a thola ke a sheba ke a bona gore ntate ke motho moholo ho wena ene ke a bona gore moholo ene di age group ha e kopane ke ntho e ntseng gore wena hantle because of una le di young guys ke ntho e ntseng gore wena o qetelle so utlwana le ntate. Okay. Firstly, ke hotse ke sena ntate, so he's been there for me through tough times fela. So o kwetse space seo gap eo ne ke feel hore wa tseba keng I need someone to talk to one tate wabo. So give me ke ga o tsamaye gore ke ntate keng ke sithando sa me fela mo. How old are you two? Ke na 21. Oh, okay. Ne ke batla o understand gore ntate maybe ha etse crime nyana. So ke batla o botsa gore wena he o kwetse space sa bontate. O hotse le motho senang ntate o sa udisweng ke ntate. So o utlwana le ntate ebe a kwala gap eo. Okay, so ntho ke batla ngwetse ba o kopane jwang le ntate? Ne re tswile re lo ja lunch and then kamona a fihla patala di bili, so it's like my man. Oh, okay. So motho mo le ka hlompho le boikokobetso wena ka lebitso? Mina igama lami nguSibusiswa kaMadlali Sibongo. Oh, okay, uSibusiswa kaMadlali. Okay, motho mo le ka gore ke a bona gore wena hantle o utlwana le ngwana o yang wena. Ha ona mosadi mohlomong ke ntho e qetetseng etsa gore wena o be attracted ho Tumi. O qetetse so utlwana le Tumi jwang bane ke a bona gore hantle o moholo, ha ona mosadi, ha o so nyalo ho etsa etseng? Mina ngithenje mengihlangana noTumi ngombone ku sisi alright engomthandayo yabona ngavela ngaheheya ngahlangana naye njengoba bekashila ukuthi sahlangana eshop ayothenga ukudla whatever ngafika ngambhadalela izinto ngathola ukuthi lo muntu lona une respect for mina una everything. Umsadi anginaye anginamfazi mina. Abantwana unabo bona? Abantwana nginabo. Mhlamba balengana noTumi noma baleng class wena? Abanye badala kuTumi. Oh, okay, ba bang ba baholo ho Tumi. So ke kopa o botsa mothomolo wena ska ha o le mothomolo ne ke a tseba ga ke re hona le ntho e hore wena o moholo bana a ke re ha ne le kopana o mo reketse di drinks. Ma drinks ngokudla ke a utlwa o re yena o kwetse gap eo ya hore yena na sa hodiswe ke ntate ene wena itse o fihla bophelong ba hae o entse hore a file lerato la ntate. So ntho ke batlang o etse ba ko yena Tumi yena o benefita kang ska le yang ke ntho o e ratang ka yena o tshwara sa Lady Blue even if Tumi a le yang ke batla le di viewers di understand hore na kwa engwe age gap e sebetsa jwang. So ke batla understand ke wena ntho reng le ha o dutse wa sa ke Lady Blue ho ke ntho tse so tse ke di ratang ka Tumi ene ke tsona ntho tse etsang hore di dule ene ke tsona ntho tse etsang hore le no ke batla lona le Josie Pascoe le tsamaileng khapere ya habo Tumi hore mama Tumi a tsebo hantle ku utlwana le ngwana hae o ratang ka yena haholo. uTumi une respect kakhulu uyangihlonipha ungibeka phambili yonke into ayenzayo uqala ezekimi angitshele ukuthi hayi man malavu kunento so eshodayo kuna into ekanje eshodayo lo muntu engangaba naye kuqala ebehlala silwa ngoba sonke siyalingana sihlala abhuli kimi you understand sihlala siya every time siyaqabana. Manje uTumi lento le since singizwana naye kule minyaka le mbili
Lokho nje yonke into iflowa kahle akuna mistake mengumupha imali mengimbambisa imali yami omholo yonke ngakusasa mengifuna ngithola iexact njalo akayisebenzisa akayuse uyanganasena imali yakho yomholo okay iyakuye ngiyamsendela yona ukuthi angicela ungibambele kanje kunento esoyenza malafu awuyangi-understanda ngalokho into engumthandela yona. Okay motho mono ke a utlwa o stumi o rona le 21 wena o na di dilemo tse ikae? Mina ngina 47 years. Okay wa itse keng he motho mono ke a utlwa o so o hlalositse ntho tse ngata tsa gore wena ntho o iratelang tumi ke gore o na le respect la o mo tshwarisitse tšhelete o kgona go respecta ntho tsa hao ene wa mo rata so ntho tlo etsa no ke batla go no o stumi re tsamayeng re yeng heno o lo kgona go le wena o introduce motho wa hao re tlo kgona go bona gore mama o nka jwang yena taba eno understand Mr Jones le Gucci, can you please move? So Gucci, I understand lento lena ni. Ngoba ngifuna ukubuza ukuthi maybe awungithathela advantage because of mentality wise, you know, in some aspects of your relationship. Angimthatheli advantage wena bhuti wami ngoba manje naye khona izinye izinto futhi kule age yamanje bahlakaniphe kakhulu labantu yabona thina nje basibadala sinokulekha somewhere la silekha khona bengisho maybe usho la kuma top nani yazi ukuthi nina lezo phela lezo yilezi zami zasekamereni mile ngizirespect angeke ngikhulume nazo ukuthi kanjani. You might be taking advantage on that part ukuthi umnika imali uthi naye aze uyabona hayi ngaleyo aleyo number 1 top notch ngale besifika ngalo you understand. Okay when it comes to sex and stuff motho mono no problem motho mono nna kopa o botsa something ane ka hlompho le boikokobetso ntho ke batlang o botsa mo gore o se sentsana le kores ene mama o tseba ngwana ile sekolong so wena ha o shebile ntho mama o tlo enka jwang like how so o tla maybe fihla so tlo introduce bana ntho ke nahanang ke motswadi o itjoditse go ngwana yena maleng wa bala ene yena no o tla le wa understand. Mina leyo mina bengithanda ukuthi umama mhlambe naye uza ngivumela ukuthi ngikwazi ukushada umntanakhe ngoba imishado this nowadays incabile. Awukho kalula kusinoma ubani umuntu ozovela ashade amncane. Okay thank you ba so wena Tumi he ka go lona wa tseba go mama o tseba lo sekolo ona no go tlo enka jwang ntho mama. Since I understand it because I mean it's my own happiness and since I it's go around support to ntse ke batlang go etsa Anga Tumile abuti ke re la tseba gore batho ba baholo rona re Jozi Bioscope re thusa fela batho thola clarity ha ke tlo le jaja ke tlo etsang ha fela mama ka tseba nnete gore o Tumi o itholletse nice le blessa la hae he so ke ntho eo he. Okay re kena mo kae my sis mo okay no problem a re tsamaye Judge that's so true mfana ni asi judge nice reyanka ke Koko motho moholo le kae ke teng mama why o se sekolong mama ka hlompho le boikokobetso gore batho ba Jozi Bioscope ane mona o bua le Lady Bloom tswa qala why le tla selekela le kwenzalani why le seseningena ama camera wami kwenzalani akere mama ka hlompho le boikokobetso no go explainela kopa tshwarelo mama ha ratlela mona o tlo lwantsha ha ratlela ntse tse snacks ne ke bitsitse batho ba Jozi Bioscope gore ba tlo jwetsa situation yaka eng why aren't you supposed to be in school wetsang mo kana kwe motho mono ka hlompho le boikokobetso mama ka hlompho le boikokobetso la tswa ke tsene kopa gore ke a bona gore ha o batla lo mmamela mama ha ka tlo lwantsha motho mono ge Jozi Bioscope se ka hane ke tšho ke bona ga zang wa re mamela mona na o bua le Lady Bloom motho mono jwale hantle ke ngoletswe ke Tumi mona re tsama le Tumi le ntate ka mona ne kopa go fela mama o ko ka dime Tumi ditsebo go utlwa hantle tsa sina ka jeno o tlile ka baka le fe khuluma phela hayibo sawona ma yebo to bengilethe abantu be Jozi Bioscope ukuthi bazokwazi ukunginceda ukutshela ukuthi ngihamba noSibusiso. Tumi ususe bana ayinusho lo ukuthi okay motho moholo re ngoletswe ke Tumi mona re le show re tsama le abuti Sibusiso Tumi o ile go tswa keng Lady Blue nna ke batla le nthusa ke lo bua le mme wa ka bana ke bona ka go tshaba bua so o re yena hantle motho moholo o kopa tlo introduce motho wa hae e leng ntate Sibusiso ka mona o batla go motse motho iti out motho wa mama
Lo baba lo. Lo baba lo. Intanga yami le. Ntate Sibusiso nokupa ujotse mama. Mama Mama, ithi baby. Mina nawe siyalingana kuna mama ithi baby ungathi mama. Angithi mama mele ngikuhloniphe ngoba ingoduso yami le. Ngize ngegama ithi gugu. Ngoba mina nawe siyintanga angandase uthi oyakho le. Yebo mama. Uzoma introduce kubani? Awunganginyeli wena. Ungalinge nje unginyele. Yo, hey, bathi ungisibusiso. Ujola nomntwana. Uyamazi ukuthi una ngaki? Yebo ngiyamazi ukuthi Una ngaki wena? mina ngina 47. Ah, shame. Kubulele ngwana kamthona unsiya ka 2 years. 2 flipping years. So wena mama u45. Hey, mntu abantu, awume kancane nawe. Ngithi kuwe lo muntu ungishiya nga 2 years. Ubaba akho naye self umshiya nga 2 years. Yo. Baba tshela umama. Oh, baba ngicela utshela umama ukuthi nina banganele kanjani. Mama thina sesinesikhathi sesina 2 years mama. 2 years yokunuka, 2 years yokunuka. Ngithatha umntana ngimse esikoleni uzongitshela ukuthi una 2 years ujola naye. Wena sikhebereshi, wena. Ngibuyisa esikoleni mina wena ubona usingona uyolanda basuku ungangibambi. Wena ngibuyisa esikoleni ubona ukuthi uzothatha abafana bagcwalisela endlini. Indoda engaka Tumi. Indoda engaka. Mothomolo. Ma uthi lo muntu lo udlala ifather figure kuye ma. Usune father figure. Mothomolo. Father figure. Mothomolo mama. Father figure yani wazini uthi ni father figure wena Yena udiswa ke ntate so hana le ntate. Oh so ufuna untate ulala nontate wakho wena ngisifuso ntate ifather figure. Mara ma lo mntana uthi yena ukhumbula ubaba wakhe lo udlala ifather figure. Msune father figure. Msune Bathi be. Oh, Mothomolo wait mama wait just sis. Mama utoba le mathi. Ngiyela father figure thulezi ngibuyisa esikoleni ngitshela ukuthi esikoleni no business. Lo muhaka lona Mothomolo kohlanza mme wakhe. Amakhehla. Tumutshela Mama. Ke kopa di bue le lona re le kopane jwang? Sorry. Mama mamela. Phisa ayikho into engizoyimamela ngimamela umsulu kumamela Tumi. Ngimamela umsulu. Esese uzongilandela ikhehla la. Uzongifakela ikhehla ngifuna ulobola semuru. Uzolobola unyoko wena. Hayi ngitshwala kasini. Saxolisa mawami. Please. Serious. Okay. Mama. Mothomolo. Mama, wozala Tumi. Ngifuna ungitshele. Imali yami engaka ngisebenzela wena. Yo, Mothomolo. The next thing uzongilethela amakhehla. Ungilethela amakhehla kwami. Futhi akuphumani kwami. Phuma hamba nalomkhulu wakho tshekile. Akuna mama ngizokuthola. Mama komba ubutsa something. Ungibuza Ubutsa something Mothomolo. Uyangiyela Tumi singasibekela siyangiyela. Emapeni Tumi emanyana. Mothomolo, ntate Sibusiso na le ntshwa buile. A go thusa Tumi le ka tšhelete. So ntse ke batla go itse ba go wena. Tumi o itse konna wa sebetsa. Tumi ha qala sekolone ke mo sendela tšhelete. Tumi a re konna after a year I think a re mama unga wa re senge right ngithola umsebenzi. Wena bhekana nezinto sese kanti uyazazi ukuthi ulala namakhehla. Usebenza kimi mama usebenza kimi. Usebenzani? Ukunanaza ngekuku usebenza ku ungazonginyela wena. Wena uzongiyela bona kisi. Tumi, mamela tšhelete wena ha o le ko reski mo fang tšhelete bo dijo ka ntle o tšhelete NSFAS and stuff. Why thola tšhelete NSFAS mama? Angina ngiyaphatala mina ngisebenzise ngithola pension fund yakhe ngibhadala amasipho asifebese. Why ska mo abantu bakho lo? Hayi ntwela amasipho. So wena tšhelete engwe mama wa usandela vele tšhelete. Wangisendela mara hayo enough because of No, Hayi enough. Mama mamela. Ufaka iskipa esincane kumanje kithe feel ngiyabaro tsedi rekang. Ayi akuna mama ungangibisi mama ithi shwama ngipina la usilana namadoda lenganayo. Mothomolo. Kopa uska tsho jwalo Tumi. O rekela dikipa mama bitsa re dikipa. Uqolisana somdlile. Uqolisana somdlile angithi ufuna ukumshada wena wenza umfazi wakho. Ufele phezulu komntanami. Uqolisana ngoba uzofela phezulu kwakhe. Wena uqonyela. Mothomolo ya sisa. Watsa ke Tumi le ntate Sibusiso. A ke bone hore ntšho e tlo sebetsa mama o kwatile na ke bone Tumi hore mama o tlo amohela ntho. So Mothomolo kopa o butsa wena relationship akuna relationship semuri lo wena ule rapist wena wa rape urobalala bana babanyana lo mntana lo uzalwe una 47 lo mntana una 21 uzalwe wena so una 26 uhlula intanga zakho ufuna ukufela phezulu komntanami beka ngina baba mama nje bengizama something wangixoke ujena ubaba khaka amazi ukuthi washona kuphi ini
manje ngiyamnceda ngento eyiningi lezi. Wena wabona ukuthi uzaba ubabakhe umfaka ugwayi ulana nabantwana abancane akuna muthomolo akubahle udla next khathi ningijwayela amasimba nani nibantu madoda amadala nithwala namakhanda nizela endlini nizothatha umntanami manziyami awuyamuyela akandela mama wo ngizawushapa wena angeke ngithi ngobuza uzongitshela muthomolo kuparetsa so ke kopa muthomolo wait o ka se molematsi muthomolo mamela mami o ka se molematsi na mama just a sitjo yo no ke koparetsa maeng please wait king se ke nanne safety mama muthomolo ne ke kopa go ska molematsa please mama mama rona re ngolletswe ha yes yo emapele muthomolo askis ne re sa tlo lwantsha mama re ngolletswe rona kere wa koparetsa mae ntate le wena hape o na le ntho tse ding tso ke sa bonang o di etse kodwa wena Sisiplu inkinga yami ukuthi ngizwa uthando mengisethandweni vele into zami ezinye engizibonile lana ze wrong yabona and manje mina uTumi bekashile bekathi athi yena kimi dala aloka abhiza ngazisa ngomama uyayibona lento leyo so muthomolo and manje mangala wena uri emailela a ke wa tsa rona ga question ana go busitse go case ka o batla go thuse so o lo introduce Tumi wa qala utlwana le muthomolo ka wena o wa etsang wa wena Tumi o itse moya se motho na le bothata but a re fihla mo Tumi na le bothata ka go data muthomolo ngiyabona ukuthi naye unenkinga ukuthi ngithandana noTumi manje angazi into engenza ngoba phela uTumbela bekumenzela everything esikolweni la afunda khona neimpahla zakhe you understand ka o sheba dintshona ke bona ka mo Tumi o etsetsa Tumi ntho engwe le engwe kaofela o bona ke re kuthi uya maintain uyasho ukuthi uyamthengela ukudla ukuthi wenza ini eyokudla uyamthengela umenzela yonke into but ngeimpahla nanga ini nalento anazo akakhoni nalento azambaya akamazi ukuthi uTumi yena uhambani wenzani esikolweni owazi ngokuthi uTumi uyafunda kuphela watsa muthomolo nantsho ke nahana nkinga ne na ke rata o sebetsa ka nnete a ke batla bua maka muthomolo ntho ke shebileng kore ne ke kopa go emele Tumi a fetse sekolo ha qeta o fetsa sekolo ke mo tla bona wena o tsa jwang ka relationship go bana o ka wa thola wa shaba o sentsane a bala ene le wena o moholo ka mona understand so ntho ke ihlokang wena ko ke kopa mo emele please a fetse sekolo a focus di studying tsa a etse eng wa utlwisisa ya go go no re ngolletse ne rona re le show tshwantse fela re uthuse because of go ngolletse go thole clarity but ha ke re ke thola ke ship o kanjani kuthima you know at least umele ukuthi aqede isikolo naye maybe athi umsebenzi kancane noma wabona angazi depend kuma because manje she's still depending on ma and that's the problem yabo hayi nami ngiyayizwisisa wena Sisiplu nawe Guchu uyayibona lento le nami ngizozama ukuthi at least ngumlinde akhule at least mekazoba na something i-age uyayibona ngizalini kodwa ngizoloko ngumenzela izinto uya understand ma utloloko ntsometsetsa but how jolly lena ho etsa ga ba tloga disturb ile di studying tsa hae ngeke disturb ngoba sonke lesikhabe ka disturb sengizomupha leso sikhathi leso because of ntho ke bone go mama ya mtshwara ntlo go tsitse ngwana e resa qetile ngwana res o gutla ka mo wa ratana ya mo disturb muthomolo ko ba respect ntho wa ngwana fetse sekolo manje imali iningi le so uyofela ngabuya ngale because of indoda lapho uyambhadalela yami ibhlungu mina bengithembe ukuthi lento le izahamba nje kahle ngoba kusho ukuthi umdala bangazi ngoba nje ukuthi umama yena uthuke ukuthi uyaqala ukungibona uyabona nami ngiyama understand nami bengizoba njalo uyabona ene ka mo wa tshontato o na le bana ba bang ba ba holulu Tumi wa utlwisisa ne ke kopa go fela lena re mo fe chance a bale a gone go lena a inahane o sentsana na le 21 o yang Tumi wa utlwisisa anya understand wena Sisiplu nawe Guchu yabona wait king guys ke a tshepa gore la bona re fihlile le ntate mona guys so rona no sena ntho ne re ka etsa re le show nna don't wanna like di jodi so re ke rata nnete go fihle ngwa ka mona ke bone ntho e so mama hano ithabela le nna ne ke bona ga se ntho sharp but ka baka la gore
ntate o ngotse and se kana re ngolla o ngotse ka reng mama ke motho o understandang hore ngwana hae a ka utlwana le batho ba baholo but ne ke batla hore vele ke batlisise tabe ha ke fihla vele e jwalo vele itse ke fihla mo ka e bona gore tabe ha yo mama ha dumele gore ngwana ya utlwane le mapless ene engwe tabe ke e boneng e wrong vele utlwa ntate o na le 47 ngwana o na le 21 years ke ntho tlo mo disturbanyo sentsana kena sekolo ka mo makopa le lona batho ba baholo le stopeng tloellang bana ngwana ha ile ngwana ke ngwana tloella ngwana ikenele sekolo a bane le bright future a etseng jwale ha so le motho mo lo so tetela utlwana le ngwana re ibitsang ntho eo le wena ha e bo mathateng a so o batla fela thuso motswadi wepa ngwana ha o dikolong kwanana utlwana le mapleso e tsala eng ska le bala fela o emailela ko Jozi Bioscope .co.za ke a le rata ka ofela guys and I'll see you in the next episode ebile se ba tsamaya ha re tsamayeng re eng kolong Mr Jones let's go yeah